I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Ljudi, danas sakupljamo krunice za Clan Chest, opet kao u prošloj epizodi. Pišite mi u komentarima šta želite još da snimam. Evo, u prošlom klipu sam pozdravljao sve moje članove klana, sad ću frendove. Pozdrav za Jerome, SF, Srđan, Vića, Kraj, Aj, Čofi 2001, Little Jare, The Killer, Nikola V, Motherfucker 01, Mutev igrač, Shams, Samur, Andrej Tata, BRL 596, Supersil, Hej Huga, Marko Đorđević, Terani Stefan, Zoro, HVMC, JT4, Enderpless, JTMR Boss, Nikola, Dimoj, Vuk, Dpacov, Gmazina, 21092000, Velja, Supersil, Tag Life, Petar King, 27, Luka, Pro King, Nikolatus, The Knights, Vukašin, Kimi, 2898, Dingus Po, Pop PFK Hector, Boban Rus, King, Nemanja Kralj, Mali Radojica, Trta, Miki Car, Đole, Dimo TCR2, Miki Žić, Đorđe Pavlović i Lazar Đaković. Evo da napišemo post za JT. Post za JT snimam. Ok. Da vidimo da li će neko da se javi. Ajde. Ajde bre, pišite neko. Svi se smanjuju online. Pozdrav za Mateja Savić, Night Player, Mateja Savić, Night Player, Daki Games JT i ko još beše igrao. Pozdrav za, ajde nešto random, Granding, pozdrav za njega. Da vidimo da li igra neko. Da, igra i Night Player i Arkleogen. Eto, pozdrav za sve, pozdrav i za ovog ko je treći online. Idem ja u jedan battle. U 2-2. Ok, sad ću da stavim... Ne, to je Mega Knighta, Glupan. Ok, ova žašće Glupan, ljudi. Jo, ne, Boiler. Ne, Boiler. Ajde, push. To, manje ne zakači, bravo. Ode kula, ljudi. Ovo otišla kula. Thanks. Ode. I bum. I tako. Ovo odbrano, dobro. Idemo sad na sve tri. Saj Mega Knight ovdje. A da, nema Alicija. Šta? A ne tu Wizard, jedan ti glupo. Ok, može bude nešto drugo, a neće nešto. Mislim se da će biti nešto. Sad nek se brani kako zna ime. Glupan. Ne. Ovo su otišli sve tri. Džaba sad gotove. Podošli sve tri. O bože. Eto, pozdrav za Mateju. Zapravo, ajde idem da pozdravim ceo klan. Pozdrav za Pasta M i Gish Hir. To su neki novi članovi. Wolverine 99, Mikey,
Hog Rider, Tony 03, Shonex X, I'm Blue, Aki, Boss, Bojanče, Dakle Games, Jeta Stevie, Shadow Stojić 123, Vanix Wolf, Obama King, Pavle Bejadović, Reaper, Dale, Granding, Taliban, Pavle 04, Tači Učina, MRH, Todor Pro, Svemirac, Arkleogen, Baki 2, Viktor, Aceton, Vasal, Reštanac, Bandit, Kristijan, Stepo Messi, Rale, Night Player, Anđela, Aki, Marmun, Nikola Macan, 123, Neša, Mateja, Savić i Sloba Sila. Evo poznati Tači Učina, nemam balona, ja bih ti dao. Da, u shopu imam Baby Dragona i Freeze. I evo sad ću ja da stavim pauzu, pa kad dođemo, kad sakupimo clan chest, onda ću da otvaram. Dakle, tada poz. Evo ljudi, odlučio sam malo ranije, znači još 6 krunica. Evo, čekat ćemo malo. Evo HVMC, view profile, znači vidite njegov deck. Rage, Streled, Skeleton armija, Klon, Wizard, Peka, Knight, Witch i Mirror. Znači, pišite u komentarima da li je deck od ovog HVMC-a dobar, znači po meni nije, ali dobro je to što ima Wizarda level 8, ali to mu je ekstra što ima Orani 9, samo mu je malo slabo što ima Arrows level 9, a Wizard je level 8. Još 3. Doniramo Slobi Sili. Pozdrav za tebe, Slobo. Da vidimo, ne igramo više. Tako, oni i moji friendovi ponekad uđu na minut i po i izađu. Ne znam zašto. Da vidimo koliko od HVMC-a klan. Oni su 10 od 10, svaka čast. Ajmo momci još malo. Evo ga. Tu je klan chest, ljudi moji. Ajmo se pomolimo Bogu da se prekrstim 3 puta i da vidimo šta će biti. 1600 dola, 3 farbala, 4 vizarda, 6, ništa. Opet ništa iz klan chesta, ljudi moji. Ali bar smo princa dobili što koristim. Ok, ništa, opet. Evo, ništa. Buđavi, ja mislim da su bile, ma ne znam, ipak staviti na ništa princ. Princ, šta li su oni dobili da vidimo. A nije fair, ljudi, već 20 klan chestova otvaram i ništa. Eto, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidio klip. Ako jeste, bacite like, share, sub i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!